ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ଅଣ୍ଡା ଭୁଜି ବନାଉଛି ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ କେମିତି ବନାଉଛି ଆପଣ ବି ଦେଖିକି କେମିତି ବନେଇବେ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ କଢ଼ା ଗରମ ହେଇଗଲା ପ୍ରଥମେ ତେଲ ଢାଳିବେ ତେଲକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ କରିବେ ଢାଳିବେ ତାପରେ ପିଆଜ ଢାଳିବେ ଏମିତି ଭଲ ଭାବରେ ଫ୍ରାଏ କରିବେ ପିଆଜକୁ। टमाटो भी ढाली परिवे तापर हळदी टिके ढालिबे हळदी भल भाव फ्राई कले प्याज फ्राई होला परे अंडा देखु फ्राई अछि ए अंडा को एमती भल भाव फ्राई करिवे स्प्रिंग अनियन धनिया पत्र भल भाव मसला को भल भाव मिक्स करिए भल भाव मिक्स करिए धनिया पत्र स्प्रिंग अनियन